Wow, say, and Zembi or I, Koswa, ya ye mu bi twi ani, te se de ye hu de ekoso nyina. Na asem no so ba ye nya abotere ne yeti afanu nafa. Eba ne se 7 preduasa, se wo twese kan na wahu bo hakora wo de se kan no kohyem. Bi se wo twese kan na de kohye obi sire hu obi twa no. Akete Mpeninsem o se wasee ho. Akoda ye ne hu ani kapa. Na bisa hu se Beyou comedy ni man ka minim nana. So what I say? Beyou comedy e wo ni mistake a wo ye do. Nanso ni mistake a wo ye no nyina no. Kwan a Akete Mpeninsem awofo pese o mo fa so no. Enko ntia Beyou comedy. Ebe kwatia eye akura na e friend Akete no. Sa Akete Mpeninsem parents no mo wire fia. Mo misa mo se clear boy owe. Akete Mpeninsem awofo. Clear boy aba. Boy ani e friend piki. Boy no free Miami krum. O enyam kranza general say yam kranza general. Nkranza no wom say nyina ye ebusunya de nanso obi a oba bi odi na hene. Don kron kwanta na clear boy free. Don kron kwanta hene bi e friend no na ahene. Ya wo si don kron kwanta hemfie no ye don kron kwanta hene. Ye fie na ahene no wo. Sa ohene no na wo me biological mother. Nti me krom e na clear boy free. Nti e ba ne so ofi mi krom na boy no so te se mi free don kron kwanta na. Clear boy sha ase na wo de ne ba me ho. E ma ye nyina ye boa e. Ye sponsor akoda no in a way. Na to manage somebody no. Ya na mu fi se e so easy. Enye easy sa. E na me ye jingle producer. Ma direct movie da. E na me gusu amesan director. Behind the camera no, you have no idea of what the director suffers before amubehu the efe no. Enunti na say na Akete Mpeninsem ni manager na oya ade bia na akwete so pesa amanfo hu kwan a ofa so e direct ma Akete be ya Akete ofocha me hu se Beyou no wonyini ye nti akokọ ni hontonkosuam na ofiri so ati ase nti niema bi o ha e biti Beyou me wodin se pito buche nti Beyou comedy hono say video emu me schooling na manahu because Beyou comedy di adanse say na o shooting na juma kakra but nipa obey a blessing to uni comedy series na no twitwa no e Akete Mpeninsem, so we cannot take that credit from the child. Akura no ene ma exposure no buy because wo yobi a na otimi ye e do say wa wo ye editor bia no wonim say Beyou bre e wo editing num cut and paste bebre wom. What I say? Your part na me part bebre wo because Beyou na understand directing. It wasn't an easy job and an easy task. Nti wo sha say na wa can say the child has been a blessing to you no. Now I think say Beyou ebetimi aye nhyehyeye pa bia it should be on paper. Na ya hu se sisi akoda no wa be sika domani sande so ntakracha ni aba ne ho. Nti ye kwan se ne ye befa so ebetimi manage akoda no ama ne da che de asi ne yie. Kwan ya befa so manage akoda ama na ma ne da asi ne yie no. Esan se Beyou eduru ba bi na nadwen ne se ono wa na pagya akoda no enti wabo akoda no nti no wo fa akoda no in the cheap mode and the cheap labor. Nti no person wa den o take advantage of that. Na de ono pe no o kan awofo no fa na. No, it doesn't work that way. Eno so no na ente sa. Ena awofo no so no omo wura fi se nsa ye de hye nku no eno na ye de te. Nsa ye de hye nku no eno na ye de te. Nti awofo no wura fi se Beyou comedy no esanse wono na de Akete no baaye no. Se wono ni di free akoda no so no matter what akoda no nyeize se obesori enunti omo so betena se no omo so etie nipa omo ye den omo ewurewura omo bekeka nsem no no koti omo ena omo nyina omo nya omo ntiase in the on the part of Akete Mpeninsem parents no me who say ignorance no doso but Beyou comedy was so greedy say he was not able to make a good arrangement. Say, Akwadano say, me na metete no, wedi ni so mfase obi about this time no, Akwadana beye asset a man nation no, wabeye obi a man for dodo na ahwe no, so we can make business out of the child. Na Akwadano so making a fair share. Beyou comedy entimi am nye sa nhyehyeye no.
of which he thought say whatever he was doing for the parents was enough. Uma obi 300 cedis. So muka say ma all of the sudden one ma akwadaa no 700 cedis. Nti 400 cedis no ukonya wo he na se say di ode koma wo no. But what I say, nti hono Beyou comedy o mess up e wo ho. Of which I who say want to turn in ye because we are say akwadaa na contribute to the brand. Nti ono so aduru bre bi say na wo fu ani aba ne hu mpa one ne be terms na ebia every month sa akwadaa no one one the best sponsor na ye ni bibia 800 cedis no betimi etua no 700 cedis no betimi etua na 1000 cedis oba at this age na se oje 1000 Ghana cedis na 800 cedis na se boy na the sponsor na it wasn't bad. No, it wasn't bad because Beyou na e fa akwadaa no e ma no e ye den ko duru baabi so duru baabi na e wo se na dwuma so ani e wo se o musan increase ya anasa akwadaa na anya ni page na Beyou twa no de ato no nso no na sika e ba akwadaa no ho a yes but enquiet say awofo no be ye so greedy thinking say Akete no fiti ya no be ya Akete into everything it comes out of whatever they make no should be 50-50 so obi person on Beyou no communicate ya Akete Mpeninsem no papa no person o mote nkomo no nyina asikosi e ho no de na me menti ase me ye manager me na mabie madwuma e na mafa obi a wono nso play part wo enti sesi ai so obi eba na eye contract no ne me ba be san na se mo ba no mate ase se boso me mani sei na se ewo paper so na me tu akwadaa no ka the amount I take from anybody no it doesn't concern you sani ema we nyina ye nti ase a Beyou comedy any awofo no entimi anko into agreement ema wonu mu nyina ni brese obi afa ade a friend said transparency is very very important enti wo wadwuma na waye ena wafa obi se wo mpese bibi o ho awofo no behuma ba bi e wo se muda ofan de mamu na ofan na ekoyete se ukotutu anoma ho na ade aba ba kira awofo edi ana ano eden nti mi hu se nsakraa bi ne ntiase bi na anyeden anya adwuma ena Beyou comedy atene ho afa esibidi ne ye adwuma oye na adwuma Beyou comedy my advices esi Mpeninsem yifiri ne so wana wodi din no ma akwadaa no Akete Mpeninsem ese wafa abaye ne property creativity e wa Akete ho nyina Beyou na de man wafa abaye ne property you did a marvelous job Akete Mpeninsem so up to now the content be why you are being paid enti won so sika beba wo fa abaye your property nti esi Mpeninsem no ignore that name yifiri ho na akwadaa no o mane nya competitor bia no nko nanim na esi no mani din foforo so say friend esi kokoti o say esi hwan you we don't have any problem afei mehu se obi say wono na wo ye Akete Mpeninsem new manager bema wunim de ma obi gidin minim ni din Akete Mpeninsem new manager wunim kwa e fa so anso obi build the brand ema brand no gina wunim ntira se wunima nka even Akete Mpeninsem ayo biological system pa enka all the respect ebema Beyou comedy na we say what shall say ye videos bi nom sense amanfo won na ye ni new manager say I don't want to listen to you though but brother I'm menchira ewi ase konfo boni otena yare fo ma konfo pa beto no wonji nimo ye kasa onji nimo ana che se onji dimboni because ye kasa nimo a ye se nimo antimu etete wontuma che se dimboni antimu a ese udi mpa daache so ati ase enti Akete Mpeninsem ni new manager no me ka kire wo manye mistake enye wadwen se wo be fa ho abifi na wo di enya platform na so dia create bibi so person hu di Akete Mpeninsem ni future betimi aya bisa ho se clear boy owe akoda ni ato na sawrama na oda bonten small boy no pike no kura na ofa clear boy no no oni baabi sabi baabi ti sawo akoda ni obedi kusa pike ni obedi kura na eden ba na o struggle the share clear boy no oye bibia no de come ready na chi o struggle the share clear boy no enti se wadwe ni se Akete Mpeninsem yate no se de ebinu mo ka bi mamo Beyou comedy where you greedy no use akoda no kwa hwe masa and streamline your media no
obi kura hyeda tuya usika se de be obaji din keke enti se oba akoda ketewa we agi din ama yetuatua sika kakra nkra ma wo na wo te wo bampo a mesere mo monte no na akoda no nkoye na dwuma but nyewadwen se wo ba be fi ni former manager no I discredit the waye ama Akete Mpeninsem ba abegi din social media no ya ye wo so ye nyina ya abusua wo metia se mba bedi obi atema e bia na nipa koro ni followers nyina di machi ye nyina ya abusua na ye wa ha enti e bia ye no wo se ye na abusua mu wo di Akete Mpeninsem content be ba ye nyina na ye share na akwa akire ye nyina na ye nije ho na akwa akire enti sometimes wadwen ye wo se ubetimi akaseti ya Beyou aye Beyou ayakayaka de no wa ma akoda na heti ya Ghana fo na ehwe. It's not possible. Sanso na Beyou, don't think and don't ever make an attempt. So wadwen ya wo say because Akete Mpeninsem is no more in your production, you are going to do every possible best you can to end the child's career. And no dia we yes ah wunya nhire da na beka won so ma manen ko ne baby, let her go. Akoda no we innocent. Akwada na develop odone anije ni akoma pa bia ma wo eye na wofo ne wo e na ni brebo amafam no manya mo ho ntiase. That child has got no sense to debate or to fight you anywhere. Woni bibi adwen bi odi etia o share video no pepie video no so mame akwada no ni bibi etia wo Beyou comedy enti menyo wadwen se wo be wadwen na so betua na mo bia wo de sabotage akwada na gu akwada na dwuma na ade a menim na megidie ewo wiase se inside chenku na no ane edete not in the name so betua na mo na mom akoma pa wo de gi akwada no se wachi omoye bibia ebedane akoma omo so because me a living testimony to that company bi e buy so ba be ye product sales na ne niema ye nto no e na mete advert na so jingle we de metimi aye nice commercial ama ya to niema na ma obenya niema no ne to no mroso ena me koe no de product no share me nsa what the product no share me nsa na me create jingle no be din na me show mu me kro ya na me supply product me ya na me ye PRO me ya na me gigiska me kro ya na chese me ko track nyina wo ena me ye ya na me di moto di one day my packet radio. Oh, God being so good. Mechi hey baby, I know your video. Mechi hey Sabrina FM be my friend Jerrison FM. Me packet moto na misi ya na ka bia be so moto no so. Meaning say me teswa nkaka no kume. Na me say me toka na me yusu. Nti one bank be a friend Kwabi Rural Bank. And na me kokoji loan. Then time me koji 5,000. Na me di bi so na me koto go of 3 that day bi. And I'm sure say me the ton product no. Nti mai me ye ni sales bibia ma no kama me ne woka. Mai no buy anema me de akọ supply e woka mu ni ade me gusu amegigi ni nyina wo se efa. Na watoka wo de supply duro no de wo ye de na anya sika na me koyi passbook no brense me koji loan me tua ne kakra cross na wakoji loan na wo de tua ka no akiri obetua ka no kwan ho na wo de betua ka no wo hu adwenbone me ye adwuma me hu se meti moto so me drive from her to Adura me kwa kentampo me kwa tachiman the risk is too high me pake niam amese brebi nkwa ben me to gatem ma moto beton me so mo bi bebi say enye na number kefa ya tin di na gatem hey I say jam se de bi na nipa no sere me na me se mea me gusu ame bre ma bre pa mai no timi gi na adwuma firi me nsem wo bre ko na mama product na gidia na dwen nyina ne say wa gidia wie nti oje Mpeninsem. I just don't want to mention the product name. Mumisa said nanaba kefa product na me sell no. E wo hin product na vanish and na ye nto biem e wo ye area ha. Enti anu na kire say inside the tinku na anu an ye dete. Man ko gire ba bia anka say product we man to da. Na mom me introduce product bi an ye friend prekese powder. Me na me de bae. Na me introduce product na me san god am product no anche na me ne haje sefura ya adwuma na me di roro he ba Mr. Bae anche na me deliver 07 capsules aba and the product no ayira but mine no nsa ya okosa me nyina me ko shop an aka mine na ba ha be se o me si nyankopon ene me dance ni se oye na dwi se ogu mani mase ene nyame age ne afirim enti product no mo hyase lusu interest wo afa na ye ntobiem se wo di akoma pa ene obi gya adwuma na se won nsa ni fia
ne no men kan Beyou comedy tie manya wadwen se Akete Mpeninsem ebobo fama ebefiriw nemom se na wofo no ene obi obema na gini ye na dwen se wode wuwudi ne wani mo onyam ne kwan afa so aboa akoda no ebegu wani mase apagya akoda na Nyankopon obema wo manya wo maso katua sanete ena se wonso ye wadwen se akoda na fa wonsem ti you do anything you can to sabotage the child kama ene obaye adwuma ye nyesa leave the child alone. The child is innocent. Akoda no woni boni bi etia wo. Wono de akoso nyina wonim. She's only a child. Obeba be nyini no aba wakwa ko hu videos ade ne ye. No kra no ebedu brebi no obebo na wofo sombo. Nti Beyou comedy afutuo keke na me de ma wo say family ye mfanto ho na just keep on focus, do your work. Je wadwuma sade wo ye na me fi se wo ya Nyankopon be hira no apagyawo na wonso waduru baabi e wo se wokọ. Yes, obi se tutu la pato no kre on se tutu la pato se sei akwa we se pop skin so ni mu owai se sei pop skin so ni mu owai ye won koda bebre a omo ti wo mawofo no munim bibi afa but obi so ni mu e ma na ginu ma koda no bagidin pe hey na wofo no sikani bre aba o mafa omo nimu se ade e friend se mmoa ene se obi be ye wo boafo aso mu no enafem. The same thing, yes, Savior ne sa small game put the same. Oh, akura ni dinwe womanum Savior ni alaba. Omonso no mo say issue sa is akoda no alaba no why on and off because of those issues. Sure. Unim brand nipa bi brands on your platform. Ama nipa aba behwe no. Unim say Uradi Nyankopon. Beska na prepe bia obi ya mi hira wo. Unim se ma wo me wo ba me ma meti ase. Enso me de me ba no to na prempe. Mamfa na to no because na prempe ti Germany. Enti wo benya bibia bre me ba no because obi onim na ba ka fa bi ani me se me live me life. Nemo me de no to no because Beska na prempe gave me the exposure of which I cannot pay him. Tie. Unim die ye ansa wobi amadome hunu no. Wunnim ntira. Se wunim ana wo se wo ba ene what talent. Enya de what talent ene hate you. Nemom die oti niti ye na okita obi a wo ye good manager na se owo exposure no. Wo no ene hate. Ade. Esa wo breed na you enu fru ano e. Hey. Who show one conversation no mask. Ah? Enya wo talent and na wo why ma wo hate you. Somebody who can manage you in a hard working way and not ba awia obemu maginem na waye de dom no so pe. Enafem inti exposure so bi ma wo nya exposure mo wani nso. Me se Beska na prempe. Me wo me ba eka ya brochire ntuma nko amako nsia diskato so bam koto me bedin in a video e de me battle na prempe me buy a friend na owusu ya Beska na prempe ne din de owusu all because na prempe gave me the exposure. Oka said afem oka said your talent in ehwe no enti me tewa me sorry am kasa manum nsem na ba kefa me nko na manum afu na ba kefa asemba okamu no kro me nko na me ka no kro na ba kefa na dwi mu do me nko na menim nyansa woni mo ba mu nim nyansa omu ma camera ni mu kura na se omo ye video kro bi nko hwe omo ha masa jai enafem nti Beyou comedy I will give you that credit. So why are they wabu akoda no o ma akoda na nya baabi di na yasi akoda no se wantimi antoa so ama magidin amfa anyina na nya wo na waye de obetimu bia